Sisia kwa ivinda ingi na ulocha ndini wa kilungu cha amoka ni kanatulike ndini wa unenania umundi ni wakatatu na tuithi watu inanusia maono makonetie uwemi ndini wa kilungu cha kilimo ai kila kithi wakikwetu mbau ni kundi ya BioVision Africa Trust wala tuithi twetu yo dhuthia ndini wa kuema uwemi ute wa kwananga mawithuluko ni kana kuikithia kana nitu asovia mawithuluko na nitwethi wa na liwa kuyana kana organic farming muthenyani wa umundi twina kunena nisia yulu wa kuthima muthanga weni wesikana muthanga niwo utona wetengitha ilanzio baya muthanga nivo wailite kwambia ni kana kwikithia muthanga ni musio na wiyesa ukunenga ngitha ila yailite na indi ni wesikana muthanga no thima wa muthanga no twa lab no kathimwa ni kana ukamanika ni cha uketevo na wamina kwikia muthanga waku isyuva na ngitha yithiwa ya kwaila na indi twina ni maitu ni thiwandi mathocha ni kana matutavya meta wata na kutunenga utuikola naguo ndini wa kuthima muthanga twithi watu enda kuigwa mawoni maku kana makulio maku kwisila namba itu ya utumani mukuvi ili 391 kana utukonie simo kwisila noti muonza kenda ili muonza kenda ili 553 0792792553 ingeno ulikendini wa mitandao yitu ya mikumukaniliye Facebook twina page ya Mutongoi TV bau tu live tunengelelia woni wa ukania kulo yako bau ingeno uthi ndini wa page ya Mutongoi FM ila ni ya Facebook tu live wana bau na bona tunenge kulo yako kana woni wako ingeno ulikendini wa channel kito cha YouTube kila ni Mutongoi TV /FM official na uitonenga ikulo yako kana woni wako na nitwethi wa tuikunekela mawoni maku ikulyo yito muthenyani wa umundi twenda kumana ninzia sieva ila mwemi utona utumia kumana ono ulawe muthangani kwake onate utwa muthanga usu ukathimwe ninzia sieva ila mwemi utona kutumia kumana kana muthanga wake wina unaula wailite ate utwa ukabikie na kuthimwa nitwenda kuigwa na itwenda umana kana we waisa uthimi wa muthanga na nima ya kukuma wathima ye kalile ata nye nitawa Robert Mutuko na indi kanithochi ai ni maitu batavya meta wata na maumite bana indi kanambia nako tutavye sitwa na balotho kumela karibu sana ingi ni asante muno Robert nundwa kundocha kiokoni cho mundi masiro makwanita Anton Musili na thuguma na shirika ito BioVision African Trust pala tu somethazia aini fundwa kuimila tuita organic farming kana kusisia ndo tona kuolanga sumu miundani ya ito na ndia muthocha muno twitha imwe na indi jambo tu oza mwana ni tunge muvea nikwiri wakatatu na iva na inanenie na imi na mathocha chathi nikila twina chokaro katumani na kwa ugo aimi ni mokie aingi na twetha na masomo mai masio nikwiri ona ndivi kange iti na komanie na mwambia megwa utangazo kuma Mutongoi netha na wendi negwa muya mwingi muno byo na nakathia muno kisese kinondwa kwenda muno kutethia mwimi. Asante. Hii ni yongo hata niyo ya mukamba. Aya tuke kwa karibu sana. Asante Robert nundwa kundocha ba kisese ngecha Mutongoi na nyenilo Miriam mutua kuma karo katumani nikote pa imondo desi katumani na ndo tuika twende ya no manana ana kumana ndo tuika katumani. Asante. Hii ni ila mondo iwe katumani no mana katumani niba na karibu sana ndini wa studio sito na indi musiaisia wa Mutongoi TV na mwithikisi wa Mutongoi FM tondo naweta ni kana twenda kuigwa mawoni maku ili tukaenda imwe 5 namba ya otomani mukuvi kana uko na simu kuisala noti muonza kenda ile muonza kenda ile 553 kilungu kike cha kilimo ai kiteto kwaku ni BioVision Africa Trust na indi nenda kwambia na ku Anton yoni kitwasi kana muthanga musio niwo musingi wangetha nsio no sio ndo ekulio yu na nina isenge kana mwamulo wa mawimi wa organic farming twasiairia muthanga ni kana muthanga uithie kila wa banda bau na ni kwasia kana enda ni kuithia muthanga pemini ngetha yonthe tikakwata ikauma muthangani kona kana niwo musingi ni foundation yani mayonthe na kwa kitumi kiu no ngina muthanga ucu withe wi mwailu wi munou na wi mwailu na wina kila kyonthe kyendeka ni kana ukabikie na utunenga ngetha ila yailite muthanga ucu wethote mwithie nesa pemini wikaumia cia ula tukwenda na kwanza yesu withia tuikesa kwitha na ibinda ya kwitha na mbesa na kwitha na liu mesani
Asante. Nenda kwakwaku Miriam, utanamba otwelesya yo kuthima muthanga ni chau. Kuthima muthanga kwina bata mwao kwa mwimi atanamba uvanda. Asante Robert mundu wa umunga mwano nikwia mundu musiaisya kana mwimi wokambani ni waile neza kumana muthanga wako wina madini meidiata nundu madini asuma me muthangani ni mama tumali yani uyana neza kwa minovanda edambi subo muthanga usu akwina ja witha ni vitu enene muno nundu kwimana kila wiki ya muthanga usu abeke lokita wa precise intake ya plant wekia muthanga usu kila chaile mume usu akwitha wina thina na no utona kuyana utena thina witha na science ila itona kuoneka kana mume wako wina thina ou ni useo muno kumana jao. Asante. Miriam kwati yo bau ni kana kaneni ka ukasiwe ni kana withitwa kwate kwanzia ila ya ilite ni tio sioka kwaku Anton tuise obya kaneni ka Miriam yo aimi ukamba wito ne mesi ulwa kuthima muthanga aimi ukamba ni muno majisi na kitumi nundu twati ya muno wa ifield withi aimi aingi maima nundu no kuima na majiki obu lakini maithana ile binda ya kosa muthanga usu na kutwa nikanoka bikie na kwitha tona kuthimwa umanike kwina thina mau ni kwithiwa mithanga yitu nitimite ikabikia bandu ikanoa na ya noa yabikia bandu wethi andi kumya kila cha elite kwithiwa bo wonania kana uni wonania kana mwimi kana inyengi mayezi bata ona kuthima muthanga na kwa kitumi kine cho kitumi muthanga ni wo munthi twaile kumaelesya na tuimae ni arrange ni kana kilbinda yonde withie mwimi nutona ciaigwa muthanga uthima muthanga wake ni kana manekelo kubanda nundu twaisya twina imi kibathukani kwi imi mambemba kwi mambozo kwi mamitunda na kwi maona mboka na withia kila crop kana kila mumea wina kibathukani wenda liu kibathukani yenda liu umwe na kwa kitiju jindu cho kwetha bebata wa aimi withia ni mamana maundu ama kuthima muthanga wenda kwansia kutwabu mondane kwikuga kuitoetie kwa ilie muthanga wako nona sikuja ilie nundu okipethi kulio nekia wianata nundu bekwikia mwingi bekwikia munini na likana ile ngitu naizia nundu nutona mwimi nutona kwikia bo mwingi na ekia bo mwingi nundu utona na temuku te decomposed oka banda yamba ithasi wiki bandu basi okele nundu ni wakusia liu mwingi ute balance. Asante. Kila kingi nutona iki akanini ugethe ono kaisa kaitete kaisa support mumeo kuyana kwanzia la ile. Asante. Miriam mino kelelia niki muhimu wa ilete kuthima muthanga atanamba uvanda. Nini nasya muhimu wa ile kuthima muthanga atanamba uvanda nikenda kama na kwa muthanga we na chau kila kitevo na nikenda utone kwikia kila cha ile muthanga nyusu wako na kusisia ingi yani the physical properties muthanga usu wenda chao whether properties yo like twasi muthanga wa ndanga witha utena chao utena organic manure nesa na you witha witwaki wuki ukizaidia ndu ikata tutedia mumeo witha uyika utehod kigunesa ukizaidia mumeo ni wekata ni waendelea na ukusia ou na muthango ungi wa twasi uwa yumba kana black soil na gwe witha ukwatena muno utatukaniti kou ni nomba koma ni muthangozu physical properties ya ni tauni kenda utonde kwikata kwika kindu kita soil amendment nikenda wizithia mumeosu ni wa kusia nundu mingi itha na etha pa aeration nesa ta muthangozu wa first black soil umio miyisu ndisa ikanesa na liusu ndisa kuyana pau. Asante. Tuwa bakwa ku itueleze indi yo ila tuasya soil testing kuthima muthanga ni kwikata
niasia kuthima muthanga ni kumanai muthango undu uilie tondu wenda clinic ukathimwa enda kitali ukonika wina waumuna ukanewa ndawa. Kuthima muthanga ni like soil health testing. Ukamana muthango ucio uwe chao wenda kwa ngula uvanda nundu utesi undu ukwenda ndwisa kupanda no kafaulu pia nika mpangi yaku muthanga waku kana nutrient intake tambangi yaku wekea kila chaile waila withdraw kiva good harvest lakini wekea kila kitaile bisaida na chao na harvest nzio na ndotoneda wina income biso kwata besa yani kwa kuima lulo kuima na witho uyigenga witho uyika guesswork na witha yani utotona kufaidi na kukufaidi nundu wiko nawe yamana. Na nicho kila kitha kithimwa au muthangani muthangani waku ni twitha atima nutrients like NPK nundu isu micronutrient isu nila liu wende kana kwa yani kwa kiwango kiyulu muno. NPK ni chocha ubo ni nitrogen, phosphorus and potassium. Na mmea wote with a winning chao NPK muno muthangani na nundu siasia ingi pH soil pH. Soil pH ni very important nundu either irangi kuma 0 mpaka 14 na either mimea mingi yosa muthango yani liu range ya 6 to 7 either less than 5.5 wisadia yani nutrients yoseka yoseka ni mumea si locked up kana si held ukazade ililisiwa muthangani nikenda mumeosu kana roots yose that kind of nutrient either ni more than 7.5 na increase ya potassium phosphorus na magnesium si held na also phosphorus na calcium si held either acidic in acidic soils so nuo mpaka umane kana muthango suaku wigiata wina range ya pH nundu ni very very important nundu medio kana ukega na mbeo ya kuze lakini either pH range ni below 5 kana 5.5 kana below 6 na above 7 ndwisa kwikata ndwisa lusu ndwisa kwata madini yala nende kana nini muthangani na ko nusio muno kuthima muthanga nundu wo na ingi ni twenda mano na midudu ya muthangani ila ivo life na nundu midudu izo ni tusuvia muno muthangani kwa mendi muthanga kwika maundu maingi muno muthangani itwenda manai yosi ivo ni present muthangani na tuimana tutona ikata igana tuongelana ila ndivo soil structure soil structure yeza yendu ndwisa mumeo ndwisa wekali kuyania bu na wese okeda eke kutumitwazi ano sio muno kwitha utona mana muthanga before nundu muthanga suya kuno kutabia hii yo ni chao kisio kiloto no banda ukasaidia ni wambia nesa. Asante. Ni watu nena yolo wa pH once ni 0 ngina 14 though nindi tutonase kana muthanga ni acidic ni we below 5 kana ni we above 7 below 7 is acidic soil above 7 to 14 is an alkaline soil yes kwa 6-7 ni kwase kana muthanga no wenda we ona ka acid kanini kala kiani with a wing between go 7 Asante. Nenda ukakwa ku Anton itatagwa kila kithia wakiisiwa paya nthini wa muthanga yo ni kimwemi ama ne yulwa madini ala me muthangani kwake atanamba uvanda ni asia bebata na pata munene ni kwithiwa ni kana chambe amba umane banda chao nundu soil testing ni kutethesia kumana kilo banda kilo banda nwa ile kwika uthimiuzi wa muthangani kana umane kila wa banda kikabikia kwikanesa kila kingi ndo withia ni wamana nao ila na banda ba ningukwata ngethela zailite muthango winela tunamita organic matter nundu isia katika miunda ingi za aini thina lo organic matter nundu wa mathina muno ma soil erosion na mathina maingi kuima muno uketha wina acid muno ukethia
organic matter zindi muno pyo na kila kingi etwatagwa ngo ya midudu nuseo una midudu ine taize kana ni meseo katika muthanga niye tutetheacia kubutwanga muthanga itwetheacia kutilangala mabuti na ule utetheacia katika maundu maingi yethe tevo ikana mwimi amana kweli nondo midudu ino ndivo pemini muthanga wina acid mbingi ina ile kuongela bu nina ile kwikela mulching na ile kwika mulching na ile banda cover crops kana withia ni betha na matu maingi maulika muthangani na meutilangwa ni la midudu kana muthanga ucio withia wikia no wetha utona kulekani. Asante. Miriam, mwimi ailite kuthima muthanga pengine malameana hata kwa mwaka kana wetela ivinda yana hata mwimi aile kuthima muthanga kumya myaka ili kuitatu wailo thima kana etha nuwima muno intensive farming you can no measure uthima muthanga every year nikenda uketha uko sawa. Na pe bandu tutono biko kasia yu ni wathima kila mwaka na iwona muthanga waku ni musio yu kaungamio kasia yu ndiye so thima ingi muthanga waku no se obie kana lazima wikale uithima tino wa myaka esu ile kana etatu ni lazima uthime nundu nwisi lihutu bandai no extract ya nutrients kile vingi ani wisi endo ai mingi tama kwanza maukambani mai tondo musili wetha asia mai tunga mabutia sumuthangani makama mulch kana makapanda cover crop ko nundu ukita makita pengine matwaita ngombeni na muthanga ucio undu wabanda wilie next time with nutrients indi wa kumain the soil nundu mapia ukatwa ngombeni kaya ukaelezea ndio ina cover crop itona kwikata kana or even mulching mulching ni wese wa mino mulch nini mabyasu kana kila mulch na tunga muthanga nutrient muthangani kwa ni nuseo kuthima kendo kesaidia ni whether we sure kana kila banda kujuti ukanisa. Asante. Anton tawi obisa wa wemi na tothi ukite miondani ya imi ukamba mathina mebuma unauwa muthanga wonete aimi mena mo kamba witu chambe ni kiutu weta kana lila organic matter kana mionda mingi nina mabuti maingi na undu Miriam weta imundo bikire bandu ambe osindana na indo kwethia wenda kuya kila kindu chondo twaye indo no yula kana munda no kwikata neguo nukwenda na stew tuona thukumia alame mundani ala tumeta microorganisms ala menda utiwa liu nikana no makuna ola ya wagurwanga muthanga kuula organic matter kana mabuti azu ni manini muno byo kila kingi ni miunda ni mitwe muno ukethia aimi either ni muno make ya bumu nini bandu bola wailitwe ni kwithiwa undu ene kunia imwe mwimia ne kunia imwe ya bu abandu bo sisi ombenzio ila ya ni okuzwa kekio izo enda ikia munda yonde ube mini akaenda akite chao kanani ube mini muthanga ukeza ita nolona uwa elite na bado kila kwa bandabu kiki ana kwanza ila elite kila kingi tina ni wa muthanga ukaethia pe kukua kwa muthanga muno atumira soil erosion muno byo ai mini maeke muno kethia mithanga ni ekata ni akua na ila kaoka nini okoka kabetanga kanini na wiki kaboka nini ukakagua kala kaboka yo ayolo pathamdu bati wa pepomu abati wa pepomu na pela organic matter pandu bazeta na tui ilo mwemyo kwema ile akala kahadi pan kala kabati ketha baya no ile akabati ukapokate kabuthuku kiuchoka kikalikana ikanyuzana za kiketha kitono retain wana kithi kwa uno ile muthanga ucio etha na mathinasu withia ila nutrients tu atagwa cia nitrogen withia ndipo potassium na calcium withia cio ni ciekata phosphorus withia cio ni cietha itona etha ci nini itatetheesha muthanga okwikale na ndi kila kingi thina ngila wibuti kwithwa nundu na mwai maizaitha ne binda uthime wa muthanga kugethia cio ongelela chao ni ongelela thina na actually withia thina mwingi wa ukamba nundu muthanga ni museo na ime biti kila kitialite no kuthime wa muthanga na kaingi tuswania ona ila rati uthime wa muthanga nita besa mbingi kana ita sindu mbingi si kwendeka lakini
ona muthango ucio wa mina ndagua uthina no usolve na locally ona bate kindu kuiwa nini katika nduka. Asante. Miriam kuma lab ni mwithitwa mwiyetwa muthanga na mukathima pengine ukamba witu ni madeni meva ala muno matendeni wa mithanga yitu na kana be specific areas with yake kiivo. Asante ndo ekuli yu muno nitrogen, calcium, phosphorus, na potassium, na those are the main. Izo niyo nutrient ila nene muno siendekana kwa mumea. Echo kitu wenda ukona wende wapanda mbembe ukona mbembe eno ndikuyana mbembe ni na ma population lack of phosphorus. Yeah, now niwona mumea no wina matuma yellow. Mbembe yende na kuyana ndina bikabala lakini ni yellow. Na muno nitrogen ilicha wa out ni very mobile. Wona kwenda kuina kinyita yuju ilicha wa out kwa mumea usibekata ndwizo yani ndwizo mingi tone ukwata uko yande. Na nuseo ndio kitu mitwa sana nuseo osiveneza na hicho kuona yani mumea wenda wina madwazi mayelo ukiwa utop presence yenu na pe kutop dress yokungi utona kutop dress ukizaidia either ni too much rain like now utona utop dress yenu ndu nienda ikalicho wa out so much kana ikadina sua uyenda ukakatulate neza ila muthango uteja ute too wet kana kuteua metuki like 2 hours kuza kuina uwe metuki na wamino either ni wa top dress kuikanga uisaidia ndito nodi na nini na sua nondo it is very mobile. Nitrogen. Asante. Ndi mwithukisia wa Mutongo FM na museisia wa Mutongo TV utono ni wetie ni twenda kuigwa mawoni maku na indi twenda kumana yoni nzia siba weta muhimu twanda kutomea ukamana muthanga waku wino ula wailite onotana atwa muthanga waku ukathimwe twabye kwisila ilite tukenda 1 kana ukune namba ya simu noti muonza kenda ile 5 5 0792 792553 na indi isu yo namba itwa utumwa ni 7 ndatika iteva asa twithi watu yosa simu siaku itwenda kuigwa mawoni maku we wahaisa kuthime wa muthanga na indi tina wa kuthime wa nima yaku ni yaile maundu mekalile ata kicho twenda kuigwa kwisila lita tukenda 1 kana olike mitandao ni itu ya mikumukaniliye na nitwithi wa tuikunikila uwoni waku lilikana kilunguki kireto kwaku ni BioVision Africa Trust tunake Anthony Musili kuma BioVision Africa Trust na Miriam Mutoa kuma Karo Katomani nenda usioka kwaku Miriam yutuwaelesia indi yomosa hata samples ya kwa hiyo thima muthanga. Asante withukisia kilungu kina kiba ni very important. Ni very important nundu woza muthanga waku nai withe kuna weyamana no mpaka wati the right steps nikenda woza muthanga you know yani museo na mutheu nundu twenda condemnation na weambia na miyo yo miyo la yakosa muthanga winayo wambe kurdu be the plastic bucket ibe the soil hogger kana yembe ti lazima wethe na soil hogger ni kwitha na yembe ni kwitha na kisiko okija bundi kana kila kiosa muthanga nesa kithaki ka kutunge zaidi ya muthanga usu wa slice muthanga usu ni wekata ni wa yani ni wosa nesa wekia bucketini kila kingi withe na paper bag ya kwikia muthanga usu nundu nomba ka wikie vandu withe na kalamu ka kuandika details ya muthanga usu wauma pa yani umete ba onethe batoneka ikia ona namba ya pala wosa muthanga usu kila kingi enda mundani waku nundu nenge ndwina munda ticho gitumia wosa chao enda mundani waku usise mundo usu undu wilie mundo usu usise uniformity ya munda waku nundu ndwosa usise thani red soil mundo usu wekata u block kana unit
wow either ni uniform ni sawa kana either no tindi malani te sawa no ise muthanga waku no ise ona muthanga osu waku pala pasiane sani ba puvune chao usizebu was this separately either muthanga waku we bandu be yani pena cheko when while osa kuma top na pa katikati na ba mwiso nundu mithangesu ichao mithangesu ina soil fertility ikivathukani aya kila kingi while kosa ina zigzag way ikenda wizethia na representative ya yani ya muthanga wako gwendo tia bandu batechao utanosa na hii ni representative na while osa like 10 samples that wa block 10 even more 15 20 samples wamina kosa okay either is wenda kuima like bewi tamboso bemba or is shallow the depth of the soil is very important while kusovya yani kosa mudhangoso at 0 to 20 centimeters na ila ukosa mudhangosu while kwinzanesa kisana mwa igwe kindu chetawa soil profile ila masoma ukosa ukenzanesa we straight ukaza ni wene witha wene ona kibathukani cha mithango kuma top top with a bit dark na wende tu wenda wikitata senseti muthanga while osa 20 centimeters straight na uyiki kindu ta v nikendoke size yani then muthanga wa then when soil the kisiko chako wa yaba yandi na wa slice muthanga wa 2 to 3 centimeters ukaslide straight not wenda representative ya soil profile yonde umayulu pakandi lakini mbendo ambio betanga otumabutura twiba yulu nikenda tukenda chao wamina ku slice nini wako eke bucket enda sport kala kange nundu tizingza enda waseta we say they win around 15 to 20 samples for good block is winayo na indu uipulanya nesa na indi wamina opulanya ndisi ni wa puanga itabe mabali puanga na ndukateta ukwata muthangosu nundu wa contamination with on gloves kana ubuona chao kisiko kila wina cho na kisiko chuja ile da kitatona yani ku contaminate the soil ki very clean na kikele ki cha chuma nundu chuma ikitone dakika ikeda ki na rasi kana kitu cha mrembosi ka contaminate. This is very important. Kisiko cha ile da kicha chao plastic kana plastic hata plastic is nini lakini mostly sisa silver is kombinge ora hizi abundi o hizi si akawaida tumia waibundi najua mina kwekia nini samples ya kusho the way in the bucket and the bucket is plastic yeah kilota bacho baje ile za kis plastic jembe ila ukwenza nundu ni time mayidana na nini mayida mena oga scientifically tutumia hoga soil hoga ile drill yao to that same depth ukamia mudhango si ukekia lakini nundu tulianza ndwisa kwithora tona samuthanga nundu twina soil hoga is also very expensive tumia yembe very clean yembe seo na clean unikenda utone iko wa mina kwiko uyosa mudhango si nutone ni mwingi ni mwingi kwa waile ukua mabalia su ukaumia miila hivyo na tumakutura tu dhatu hivyo utakwata muthangosu indi ukekia ndoni ndoni na indi uyika kindrita quartering ukatilania malana okay kote ya mbeni isianiti umya wiche no yende yanakwikata kubulanya mudhanga kile vinda tilania malana umya ila si opposite quarters imwe ile ila opposite each other umya mpaka wezoti wanachao na mudhanga wa 0.5 kg you only need 0.5 kg nusu kilo no go would kwa kudilabo then wa mina ndwike ithanguni sio ulebo ithangu ikuyana na mwia isitwa ya mwemi mundu suwitha
onetha bena haidi notonetha na mundu wina some haidies cia sambo haidi wiki nundu niwezi wathi labu niwezi ukwatana nangi uvulana na ingi kusivya muthangaku ndwisa kwa na indi onetha patoneka ikia chao namba ya mwenyusu ulebonesa na indi wivinga nesa no yikia pandu nundu nisi thangu yini tona ukutembuka ikia bandu ta tujualo tumea kwa market indi ulebonesa obuyulu nikenda serikala bwisire mundu osa nukumana chao muthango suni umeteba na ningwau yes asanti okwo kubi Anthony kana twose simo pena bata mo wa mwimi kwati ya steps isu cia wetwa ni Miriam niaza bena bata mwingi muno pyo nundu ni wetha inene anga wala uniformity ya munda nundu ila wabulania sambo muthanga red no wabulania no longe wa baki mani we na ndanga the no ngewe nini ndiko kunenga nini ndiko kunenga the correct nini la yeba nundu wetha itwelezea kana kila sambo woze na undu baili muthangozi wile nundu baili kwa ila mwimi wetha ate kwatia nini Yesu nundu onengane nini etela elete na nengane sambo itailete etungiwa resort ite kwazia kwake kwa aete wethia imutethezi enda ni kindu iwo ongela lakini kiitethia nundu sitio chao tio ni Yesu kila kingi no mbado no ayanga wala the quantity wanengane mwingi wethia mbado inengani wanengane kanini wethia kwa mwimi ni waila onengane sambo ila yanite yeah. Asanti. Miriam ni mwamina kubikiwa sambo isu ya muthanga na ni mwathima. Ni chao kila mwemi unenga we. Mwemi unenga wa details yobu cia muthangosu. Be unenga wa elements ila si muthanga nusu. Nutrients ila simizite kana ila sivo ila siendekana ukasioka inguna ukanewa the soil pH munenga wa ukatabu ya muthanga wa wina soil pH anondo mwana nondo this is very important don't kuye nondo wa locking of the nutrients ana no ukanewa ona structure kundu yule physical characteristics of the soil no ukatabu ya undu wa ile quick soil amendments wa ile kwa amend muthanga usu akwata Asante Anton utona usobya muthanga usu ata ni wakwata report kuma kwa alama uthima muthanga ni asia ila mwimi wakwata muno tundu tuyanga wa organic report yesu na wa mana muthango wina mathina mana ni asia tu recommend ya muno maundu mabo kula tuwita compost na kaingi compost ni isogogwa na nundu isogogwa na mimea kibathukani na mimea no twitha tuciaitia ila nitrogen ila NPK tiwe kwa wethia ni twisi mimea ila ina nutrients isu na ende mwime ibindu undu kwisovya compost ino na ende itumia compost isu nundu isovitwe na mimea ila ina different nutrients wethia ni ande na utethesi kila kingi no utumia bola wa indo indi po mupye nundu kaingi wethia ubuni wa indo lakini nundu wa umya mwa twaite mundani kuuna twa mundani withia bosu with correct nundu already timu vyeno inaweza decompose kabia kwanza ila zailite na kila kingi nutona ila na storage au store yana ukethia nutrients on the insiakiata nisia kuiwe komba ni ile kwiki hapo wa indo gale ya compost lakini ekia na yo compost ili hata na bwa ng'ombe ili hata au so vita hata nikanaka bikie kupindwa ikosa ila katika munda wake kila kingi no tute thutha cia imi ila tumita green manure green manure ni withia ni wetha pe cover crop utona kwikuvanda bau yana withia ni ciande yana kwita matwazu bau na ingi twa imyala maitha me advanced muno wa ilo banda regions isu kabanda mbambo so isu na kutaneka lucio ko yima ingi cionthe pyo si kabunde zio green manure utana ketha kana wa mino ketha wa mino banda cia mina kuyanda ona itembike kucia cionthe uyime ya kucionthe wiyime ya kucionthe visa thase uya muthango ucio kwa indu imacia ngetha we macia ai isu cia mani cia muthango cia kucovya muthanga na wethia mumea ta mukuna ucio no tethia cia muno kucovya katika nini icio na kila kingi no tona ongela mututu wa maka biocha ucio nangu no tethia cia muno ku retain nini na kutethia cia kunyaita nutrients icio
labda Miriam naongelele ingi Yesebe kendo atia manoni wakava pakuvichonde kila kuhimiza ni muhimu dhani utumia manure tafadhali tumia well compost manure ndio watumia fresh manure su onandated momeo su ndo dina compost na manure ya slow release release ya nutrient for the body onawapanda mundi it may not be used by the it ono utumika ta next season ndo ina release pole pole kwa tumia mutangola mbolela well compost ikenda uzizi ated chao mimea suna yeda ina chao ya sylvia structure nondo structure of the soil is very important. Asante. Okay. Nondo amasati enda kwiwa woni wakuwe mwithukisia kana musiaisia tukoni esimo kwesala noti muonza kenda ile 553 0792792553 kuna simu wene kulyo wena woni na nitobikia kosa simu yaku kana utomani mukuve kwa ile tukaenda imwe 5 kana kwesala mitandao ni ito ya mikomokaniliye na nengwethe wa ndisisia mautomani maku ni kanata alamu maitu kekoni cha omondi mabikiye na kusungia ikulyo zila wina yoko huko na simu kwesala noti muonza kenda ile 553 ni kanatu iwe ikulyo yaku yolo wa kuthima muthanga mondani kwaku na Miriam enda kwambio na ku ikulyo zingi niba aimi maitu elembetani ya ukamba na upata services ya kuthima muthanga ithie karo nitutima muthanga twina lab nene muno ba NAL National Agricultural Research Laboratories ilobi Kabete bau no kwate yani ukathime wa muthanga twina officers maitu mena utwe mukali sana na wisethia wina chao wina nukwata the right results kila kingi no ukwate ona kuma kwa private sectors no ukwate kutima lakini nitu no tumuimize mukathime wa muthanga kuma kwa karo yes na katumane ni mwithana services isu pengine onetha mwitwa Kabete itwa ile uyutwa twetha twa connect no mwemi no atwete tukekata tukatwa Kabete na indi ukwata resorts ukwata resorts mone nondo ndwandikite namba kwa simu kwata resorts ya kuna yende na kwa uikwata kwisila simone mostly ukwata through the phone kwa unozi omwemi inengane details yake ekie namba ya simu asante Anton BioVision Africa Trust mwetethe si hata aimi kuelewa yolo wa uima wa muthanga wo katika kuteteza BioVision tuithia wa muno na masomo maingi muno na trainings mbingi katika groups situ undu wa kumana muthanga ni kwithiwa undu taize principle ya organic ni feed the soil to feed the land ithia muthanga ni kano ithi chonde kila kwenda kupanda bau kwa muno masomo ni twendeana kumasomethia muno undu wa kwitha muthanga wailite muno ni kana mabikie ukabikie na umatetheze katika ni mayo kila kingi ni tumathuthacia muno kwa undu wa kumana muthanga withia ni metha matona guthimewa na no twitha imwe na karo katuma ni withia itwa maimiza muno ni kana mithanga yo ma sasa mbozi withia ni metha matona kutwa katumani ni kana itwa lab na mainengwa resource withia at least mun miyai makilo kwima ni waima biashara withia tuina kwima lakini twaima biashara na nenge usio chuma kingi ni twitha watu inene undu wapo nundu twitha tuinena ngwa yabo withia ni mama nayo nailo ubu na ile wosa ubyata withia buti ula wakita ombe obu ta withia emyingi jimombe yazindu buna mathu yake ibukilike bunundu kuye ni kana zindu zisio emitoke lakini ju twende na bwana ngachao ubu bandu bakose ubya asante Miriam na sisi ama kulyo maingi alame bane bayolo wa kumana yo mwemino abikiye ndebisia kuthima muthanga sithi ya wasilia ndebisia muthanga ti expensive nundu no 1000 per sample 1000 yeah isu kila mwemi ni ku afford nundu ni wese ni chao kila wika hii results is better than business
ngilio imwe no ithimi wa muthanga muthanga. Na pengine mwimi muthanga wake utona itha gwikivavukani tona ithia au bena kitune biona kithangathi samples izo ile toza cionthe na ibulania kana kila muthanga wa ile to iwiguoka no sio kila muthanga iwiguoka no kila muthanga wina chao wina different nini without yenda sindu tofauti na mwalamu kwi muthanga witha yitu ise withia wa mabia ni wailete umya mabia asu aitwa muthanga wake yes so umya mabia no yongelanga muthanga kuzethia ti ni mwingangile wa chao wa nuskile lakini taitha inita mabia mathei kana ve chao nundu ona ila wosa muthanga kusisio bandu tona koso muthanga nesa kutethia ni bisa kumia kendo lakini sport ila yethwa sisi awosa pe wondu sika woke tethia no sietha itona odimo Asante. Na indi ndatika mbuthu siukira twitha twikwata vilingwa mauvo Mutongo FM twenda uminokilelia Anton kuthima muthanga kutona othethe siata mwimi kukitana na mawaliu kuma nzeve alameko aya mondani kwikithe kana wakwata ngetha ni asiano ucio muno ila mwimi wathimi wa muthanga ni asiano mutethecia muno nundu bwangelekanio nutecungua ithai nini enda mbuya ithai nini bemini twaile kutumia kau kanini kala mketha kaua na kwa ube mini enda nao muthanga othi nela organic matter withia kauga ukagevita imwe na kaitethecia muthanga ucio kana muthanga ucio kukucia kiugo kiu na kutethecia mumea kwa katika kuthima muthanga kwitha kwatethecia muno pyo mbe kuma nondu wa kwikia bu undu wa organic matter la thivau na kila kingi ni cha ukuvanda kiu supportiwa ni kana kia ni mitumi kwangelekanya withia bya mendo banda maembe metunda bya mendo banda bya mendo banda mboka ila wakwata sawa wakwata wa mana muthanga wa kuiliata no mana within ka period ka kanini ka kiugo ki ninkubikia na uketha kila ngwenda kwi ikiuni kinini wa muthanga wina thina indi bayuenda zilo withia una ketha kindu kwa uni ni miza aini tuthime wi mithanga ni kana tumane kila kina thina mithangani yaitu. Asante. Miriam kwa kubebyo pengine kindu itho yenda kuongela na utawa waku wa muthia kwa mwimi yolo wa kuthima muthanga ni asiai kindu kila cha muhimu pyu nikwikata ni kumana muthanga waku undu wenda ki juni jo nambe mwe na nendo kuya iki ya muthanga nutrients muthangani niyo bangi yaku nundu wekia nutrients ila siaile no withdraw harvest and a good harvest kila kingi ni etandu timiwa muthanga wende na kutia fertilizer na fertilizer na manua yekava lakini no ikia fertilizer ni kuje pini kuhode wa hap kasi amni kuhode wa lokwa wekeze andikata ndi dudiliso mini kwa mimea yako na yetha yi alkaline yetha potassium na phosphorus na calcium magnesium nisi kwigata nisi ulokiwa kwa uende na kwikia muthanga wa fertilizer waku na nduona kila mumeo swa kuivenduka na isu wetha uyikali yani uyananga environment nundu fertilizer mbigi zitha ya lichi wana ya nini kwa environment ithete kanisa kwa uno seo uyikia kila chailete na kila kitu anaotumika ni mimeo su nikendokeza ikindu kinatiwa muthangani kitu no contaminate even the environment. Asante. Very important. Thank you. Anton ndeto cia kusia muthia kwa kubepyo ni asia ni kuendea na encourage kana kuthuthia imi twende na kuendewa ni uthimi wa muthanga na kila kingi twikie ibu mubye miundani zaitu twithie muthanga ni kana mwi muthanga utethe utupikie na utethecia kila twabanda tukwatengetha zailite
Asanti Anthony Musili kuma BioVision Africa Trust na Miriam Mutua kuma Karo Katomane nondwa wikantheni wa studio sito na kutuelezea yulwa kuthima muthanga na indi we mwithukisia na musiaisia ni wewe kana timbesa mbingi kuthime wa muthanga thima muthanga ni kana omane lichaukite muthangani waku wailie ni kana ukwate ngetha ila yailite na indi tukethi watu tunasongia ikulu yaku na utume ikulu yaku ta utumani mukuvi kana ukakuna simu kwisila noti muonza 15 inya ile inya thanthatu noti na ataalamu ma BioVision Africa Trust methi wa matona usungia ikulu yaku ingi no utumani mukuvi kwa ili tukaenda 15 wambie na ndeto kilimo ai na itwithi watu inengelelia ataalamu wa ikulu yaku na indi otondo twithi twetu manethia ni kana kuma wakata tuendete yutwithi watu ithi balabe aimi twitha tuikwete kilunguki kuma mondani kwa muimi ni kana wone kila muimi usiwikite tuikwete ataalamu na indi wewe ni tukite utoine waku yumilie kulia mokulyo ataalamu ala twithi watu yokana mo isio then nsikayone sia kuikithia kana itwa ukwatamba uwe muimi kwisila BioVision Africa Trust ni kana twithiwe na liu wakuyana kilungu kicha kilimo ai kitowa kwa kuni BioVision Africa Trust ala methi itwa maitu kwatamba u kuikithia kana nitwa kukilia uwe muimi twithiane wakata tukite ndini wa kilungu kinkitaki nye nita wa Robert Matuko Tindanesa.